Inkulumo kaJairus Mnike ikhomba ngokusobala ukuthi ulimele-ke emoyeni-ke nasemphefumulweni-ke emva kokuthukwa ngabantu ngezinto ey'ningi ezahlukahlukene-ke khona la endimeni kaMaskandi. UJairus Mnike siyazi mesikhuluma ngomculo onethalente kakhulu. Insizwa-ke iwumkantshubomvu-ke endimeni kaMaskandi-ke ephinde isebenzisana namaciko amaningi endimeni futhi-ke akhona ngaphansi-ke kukaMaskandi-ke laphana-ke. Ubhale kanjena-ke laphana-ke ekhasini lakhe ezwakalisa-ke ilaka lakhe noma-ke okusenhlizweni yakhe-ke laphana-ke. Uthe yena-ke wazizela yena emculweni kaMaskandi noma-ke wafika-ke emculweni-ke noma-ke ningamthuka nifike ukuthi-ke umuntu ukhuluma kuthanda ngesikhathi asithandayo-ke laphana-ke uthi akahlangani nomuntu-ke onenzondo yeqiniso. Uthi le nto uyisho kanje emva kokuthi-ke abantu noma-ke kube khona-ke abamthukayo-ke laphana-ke. Siyazi bafowethu-ke ukuthi abaculi abaningi bakaMaskandi-ke bake bakhala kakhulu-ke ngabalandeli-ke ukuthi-ke sengasuthi banesandla-ke ekuthukeni-ke abaculi. Asazi-ke ukuthi kanjani-ke laphana-ke kodwa-ke nangoJairus Mnike ekhuluma le nkulumo ayibhalayo-ke laphana-ke ethi-ke emculweni-ke wazizela azi-ke ukuthi uzokwenzani yena. Ngakho-ke abantu abamthukayo-ke bangamthuka noma befikiphi. Uthi-ke akuthandayo-ke yena-ke akanayo inzondo yeqiniso-ke, ubathanda bonke abaculi. Uthi akukho ngisho nanoyedwa umculi-ke angazwani naye. UJairus Mnike ekhuluma lamazwi. Bafowethu, mina ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo. Ngifisa nje ukuzwa ukuphawula kwakho umbuzo semakhaya ukuthi wena-ke kuthini wakho ukuphawula-ke ngalolu daba. NangoJairus Mnike-ke akhuluma inkulumo efana nale. Asazi-ke bafowethu-ke asidibane kuma-comment-ke laphana-ke ngezansi.